dear, you know, emprekunino, emponche, and adores radia. I'm telling you, then time was pa. Hey, yeah, Juma, you dare not challenge. I'm telling you, they catch us up on much she say. Ubia wutie no biade no volume no man nkosoro na nsɛm de na ebi wɔ ha no pɛ sɛ wurade nam no na dom ne mobro hu so ɛbaaba nsɛm nim de wura yakoma mu na ebre ya ye wa ahosiesie ni atwen ye mu yi etimi ya hwɛ yie na wurade nam yɛn enu asanka no a wonam so egu aba no emfa entwi akra ni bi emfiri wɔsɛyɛ tade agyanim emfa mra dankwam Pesi a bompire and sana no yena wuli bompire ni enshase. Tumi nyina ra yeda wase na no pay bi so ma enkwa aba wanim ena no pay. Ye bompage a wase me ba shon sa ja wa kwa prophet to Kofi Oduro shon sa na no pay nam na so kasa tumi ni ahoden so akoma bia ye din Jesus ye bompire sa nam wasem so etwesa dom no ebra wase frade ena no pay wo din Jesus enti amen. So for me mamuna kwa ba bi ye frame Kofi Oduro willing so and I would turn in Kano, yada Dr. Brefo fucking beg. I say, baby, a Reverend Nanaya, Safu, Piano, the Christo Munchia, Esronko, and a church, Nana. We celebrate God and salute you in the name of the Lord Jesus. We cannot wait to have you back home. And until you teach them out, baby, I will be. The Lord bless you for the great work. Brother Fawo. So, now I know you mu edi no. My son, yeah, Brother Fawo, sudi wo. Ejesi abruchire we enshira mapani enshira surunko. Having said that, I will want everybody to know we are ready to cruise. We can go Luke chapter 21 verse number fapem. The original radio so Kenya me some Lucas and Peter ye at you ba kun yimu ye dua sanan ekosi na dua sensia so ati vinjiro ni so kokoboko. Na mo hwa mo hu ye. Na pochane nsabro ne nkwan mu ne ma ho dadwene how anhwe makoma so. Read the word of God. Na metum pofrim se. Se da bi ba metum pofrim se fidie. Na beba ono tia asase nyina ni nyina so. Na beba won tia asase na ni so. Enti mo nwen na mo hwa sere da bia no nya hodin de adwane afiri niema bi ba. This is a very profound revelation of scripture. And you shall fear say, you met you in some Petremiansa, you mo ye to know I have Fapimbia. Yade air to Niema Bibri, Nientia, your king we know 2 years ago, 31st. And your king said, Do you be a answer ban wucha? If it's a waba, the animals who are peswabate, that's what pay when ya. And when I'm passing ye free a ye ho, say Lucas and Matthew and St. Paul King we are now fayed way so at us will you Luke chapter 13 verse. Luke the 13th chapter, the 6th verse. And if you enjoy the end, watch your home. Broduma and swab back in Gangwe. No, but one bay say, Obi. But you say, Obi wa Broduma a wajian the bobe true. Obi wa Broduma wajian wo ni bobe true. You know, emprekunino, emponche, and adores radia. I'm telling you, then time was pa. Hey, yeah, Juma, you dare not challenge. I'm telling you, they catch us up on much she say. Much she say, mon sorry biu. Never did hum but Monsanko Shimpi mu and come to Janimum Pibum. Never did Namubunia Tomoso and Fasirangwa Nankate for the year Juman on Fabin Tomoso Nanka Apostle Nimpa free order a banker Haba Yevra dear Juma. Our money was Aquanisuna will tell you the Mukikam or bow and so be a no was Amakas and Sinipa a wobber bit is you know Sukron a ye Escasunumune a Sioko Wamaki comes at your one about them because I was waves. There is an euphoria of the anointing. There is a strange presence of the unction of the Holy Spirit. Diabetes into me high blood pressure into me and you would jar a shear and what did we are you will a castle pan at the actually microphone can't to us. I'm no first second crow now I know what you can when him say also can when him catch the one say one such a one a catch a gun. Would you say when to me they come when him catch us such a watch and not your can will be anymore or problem with you. One penny mo cat dinse hunusa. Would you say when yaka such a for I'm telling you Ghana when you're near Pejaka such a farm or menu. I'm telling you, would you more die? I won't hear with you because I say won't you say I can't say more well say won't you won't hear will bet you by force. Because so much low, it be
fuam minimum amedi yi angosrata what as one make a job e ga so afi na ba ye mu tie nyamsem a enye ne se suban kankan suban foni ade aba betina muso ye say he o man ka bo sika kokko fan won from eja eno mu ne ade tinti na nsi se wo koso ha ya make asem kire mu amnya yi enkrofo kurunum na munimu fa empena to fon na munimu hwe be dome ha enwumre be se 8 o'clock bra dome ha be hwa shawo for dodo now wo ba be to 13 years omu na abo ashawo ha. I'm telling the Ghana Police Service, small person boss kata dome is one place. We are munko abuso ka make asem a na papa yeso omuni mana omunim pa omunim pa omukoko ba omo na o de that's baby that's it pa tiania kenya mi adwena kire mo ebra we na mo bo. I'm telling you, would you name P. Yentia? A Kenya Miajan was walk on woman, yes, saying, but I say, chorus in dear, there be or can woman catch the one such a one such a my jenny, and don't pass a catch the woman, ya no pay. Men can't them so quite so the free some so the company. The time was at him when the Beshas here on them. It be free my soft for this in a comedy for this so now come as some pack for I call as my phone so now, Bessini, I catch the children for this so the real tears, you're sorry, muscle when you're More is coming. Or can woman nim a catch the one say Monsuch na margin can go. Chorus in dear, chorus in beside the dear side I want any away no me. I want the Nianka with you. So yeah, one war. Start the was where Tyron is Sidona. Tyron any Sidon. Uncle was such a one. I'm telling you, message I preach you. Hey, what your man for message in SethEkow show for him. Na me preach. Woman na be so sakara wo madwene. Asam kro ya me de begina so ndem na me ya. Eni pasha so ndem ho nyinyin sentugo. Eni nsem hunu na wo mu ni fansa sha. Lamentation chapter 2. Such a prima kuma na modeti as on them. Men am catch it. O tons ya wo boy find you fake. Wo be in country wo ma catch it. E kasa match it. Na tons obi a wo tigins en tugu mu wo tons. Mi bi suma sam. Wo bot galamatile be hashka. Abra wo to ho ya ma wire ho papa. Kasa match it. We can Bible memtu. But Lamentation chapter 4 verse 2. King can call. See your mama what boy see your mama mo boy tene. Ah what is the kama pa carry one. Lamentation chapter 4 verse number 2. Hana abortion. One of the scriptures are abortion. Ewo Bible mu. O see your mama mo boy tene enka ye kariska ye beji list na nka ya kwa kototoni ye mane ye dia be ye mo ho ade ko. Esi se no obu won se do che. Ye den na se die ye fa mo kwai. Onwonfo nsa no. Ye den na se ye nimu gina ye miemia mo ne anyem na ya kasa nya ye ya. Ye den na si o maba na de ya fa mo kwai. Ye bisa masem si o maba nka mo. Na nka ya akomemu nipa ojuo. Enye no na no okeka no Timothy ngma asese. Akomemu nipa wojuo ya hihye die no enye anisuo enye mesawo enye sikahye atie ni ye meka sema kire o eya akoma adwo onipa koro gye akoma adwo Petro ngma emu ne we ya first Peter chapter 2 verse 9 kika ho mem tie sawo so na man shata de ese ko mfa ni ewu ade ne adwenumutie nkeka won ho mfa ni ewu ade ene adwenumutie enhyehye mo ho enye mesawo anasika enye mesawo anasika hye anate enwunepa anase ntade a ewo buo nemom nyuma pa enyuma pa ene de a ese ma oyi nyamsom kire me pass wo quotation bi because me nim said ye wo born sharp no ene said ye twelesem no mu otu ye pompe obi ba be kasa he na mu yi quotation abraye bo quotation na si radio ne ho tia de ne ye pon a misase ye bo quotation ni free bi radio ne mu wuli bo quotation. First Timothy chapter 2 verse 9. First Timothy chapter 2 verse number 9. Ati first one say asori mu abrabo we kura de nka wiase ho asori mu obi ko asori a emu abrabo ko. But so say verse 9 no Sarah na man show nhyehyɛ atade ese a man shot atade ese mfa ni ewu ade hold it wuli a man and shot atade ese obi also botton hwade ehyew we oba wafo sister who ni wu make us much no but me can some kakra me kura de nka hu no say me kan tade and you don't hear me talking too much about that as I say in funu no amode benya me fie na no ya yeten tias ma me no wo kana tian ye mon shot atade e de ese obi on mu anu de wakoja ba bi yu me mete hei obi de ne ba
doctor ababe jame se mempa yire ma no saa obi nso de you know obi akoja baby na ye hwe bibi a wode aso wo pa ababe gina dross mpo wunhye bi dross teta saa na na no ko shini ba yi ofri America bese ne be ne nam he ogina red carpet dross mpo wunhye bi why Cardi B ba ko no se ni ba o me se ba ko bi su ba o ba wi chichiga za akoshifu ofa e ka se ma kire otie ni waseyo wasagero sa wase papa Jimmy papa na Jimmy obe Jimmy no ho hai na Ghana for kwa unse wa Jimmy wonim se ayi bronya yebedi bronya 27 28 29 I see year of return. I had the year of return is to return to the Lord. Return. Let the sinner return back to God. Let the heart that have been corrupted return back to God. Winni makushifu pe begu kuruma. Beach na no la beach ho. Winni ejamai. Na yempenifu bi. Empenifu bi. Ete honi wo mo hwe nkrofo yi. Nika sachirefo na te ona me hwese so wo se nya me surofo pa e wo memu a sa brain na nke wo se ye tiam ye kamanim ye ka che wo se sachira wadwene ade a o me bia de nya me foforo ane nya me dudu achi o ya doso e na wo me bia adwaman sexual perversion adwaman ahodo me ka se ma kire mo mo bet spark yes spark. If it's a Haggai chapter 1, everybody has some casemi, or some mudidi a mummy, mo buan meshete, because much routine ye, and let's have some we and come and sorry them on the offering swat. Young cat, woman can't see them da. Make us much routine ye be ready in my volume and cost of Willie and Gababro. Monchantadi, say, Sentadia, say, in fair near what dear, not a near a what dear, and near Junimutian, and Junimotia for show home, and Yamasawa, and Yamasawa, and Yamasawa, and I heard a part and Tadia Wabu, Nemum pa, Nemum map to you, and you mapa, I said, Ma, you and Yamasum, yes, Christo, and you mapa, as some ma, where you and Yamasum, my God, can see, William. Kensi Obasha Oberimas Kokenka First Peter chapter 3 yeah 3 verse 1 na me hade First Peter chapter 3 verse 7 no kan okunu ho asem but from verse 1 no kan oyire ho asem kan ho TV injury ayire no mabrabo pa me ka asem kitu bi na dia kire onam dia asem na ba na wie uli kan ko Sara na mo ayire nom Sara na mo ayire nom mo bra mo ho asem ma mo ara mo kunu kenka hayi sana yerenom momne mo ho ase ne ye nyama wo masorosoro makoma because wuji aketua che wukunu ke kense hunu abira na wukunu adwuma nse ya wo sogu ano se na wo frɛ ne darling na dwuma se ye hwense hunu wudi sem huna wudi na che se scan ne wu benyenti na na wo ye de wo ye no me ka sem pa chiro tie ne wuli kenga babro na me fa asem ne na wie na doctor na se binum so ante asem no so wa fa yire no mabra ba asem tie ye obefa ayire no mabra ba asem bia ni ho enya won ye ka kra twen ho asem o ayire no mabra ba asem bia ni ho ye babro on its own. You may be the only Bible somebody is reading wuli kan ko no, obesha mabrabo aya ho tie osuro mu read mo mama hwehwe de enya honam ani unsa hands what ya sem we free to motu nguma no once what ya ba be wo hands. I'm telling you the heart of God so ma hwehwe de enya de enya honam ani die mesa woni sika asem tro wow and so nipa different people na ekasa no. I'm telling you ba kuno na ye osoma for Paul and ekasa once you osoma for Peter and ekasa adekuro no a onkronkron e de ahye wo mu na akoma mu no mo if you said you're Tom for Bono, make us some patch on me. Tiania, then I would tear them some papa and Kenyan is a brabo. You would know why you was so Christoni any Yasini. There is no difference between the Christonia with Jinaho and the Yasini with Jinaho. Munamu pa. Kasa machiroma and I no pay ye come when nim kasachira says such a wadwene uli kan si na mama no nya akomamu nipa a wahinta no hana me pese me dia asem ni na si akomamu nipa wa ne dia wahinta honhom a edwo na eye kom ade e honhom ne ye kom eye pe ade ne ena na ne bo ye din yankopon ose ne bo dene wonyame anim me kasa machiro
But the assembly ban a we but me kasachira Korazin beside an Capenum at Enjoy and a Sanka Hubium Yafasemini Namra and we Korazin beside an Korazin beside an Capenum. Go ahead. And what first second crow why young what in any baby a woman walk out when him catch the one said such a one such a margin. Monsachira margin. Dana fly. Monsachira margin. Mamma Bonne Morsuano in free Monsachira margin. A casa de qua bemo, me casa de qua safunim, me casa de coyas, me casa de conjuno, and in Chuasun, Quadias, me casacha. Monsachira margin. I bet that Jim Bonnie and Nikuba and no one walk out Mark chapter 7:21. Marco etre a yonsu yimu a year to Nubako, Monsacha margin if it's a nipemua kumemu and I dream Bonnie a free back kind to us all. But I say now, a German some, a chronos, I would say, I would fast any bribri, and Mumoyo, Akoshibra. Anybody, a bususam, a hand and then Quasia, some nipa kumemuna sanya, kindness verse 1. The Bonnie, every Nipamuneba, the good Panihufi, a casamacho. Abraham, some neighbor, I want to finish up by telling you, yes, to the home I young has superja and not some see, sir. Yanya said, yes, ye, a pie and watch a prayer and once a toy boasia, or the young, by young her super. Will you? Because I would do Romans 10:9 and 10. If you're not talking to a human so, and now no pay me say, a custom party at church pajama, and then I'm some say, well, honey pampe, no could bit me a mawajia such an bear with a so, no free sumna bahemo, what to me do one bear with a dinner with a disun shira, and to me about Sunan was let me, I hear Juman and Cabra, ye pay out, and was see the chrono a year, Amawasi a shitano man's why you know, ye pebone, a wood tea, and ye mumoyo, and only a pair, and ya call ya deferred the fair crocroy, he can't sing one of them, some catch us a pass or the papa neko, Udian Surin Flash or the Funimo, and Copench the Chilpanyam Sompa, and was Slaw dog and the baby, a teaching ya me, and ma ever whom can I remember. Now, so I don't permicas, yes, what do I know permicas a Christo, yes, so near with a day. Now do I come a giddy when young couple, and yan in a free with whom was what better won't. Now, command what did you command what did you continue? Now, none of the permit, I know the permit the conquest you found that oboso, because everybody is. I know pay Matawas, I know pay Matawas, and who said was some, and I'm Chen Granton, and I'm Chen Granton, Jaha, fast some Yamason century, fast some no so yummy who are Juma, fast some no so yummy, a Juma woman home, a Juma woman, for Christo Yesu, and Pata Mojan, and Pata Mojan, Fapata, Netrimi Batao, Naminso, Minya body of Fufro, when Yanko Pomba, Namian Quachi, Medawase, Sawatu and him, actually Miss Aquan, a female Mompire and Munyaman Kawa, what you say, now fit it in the Kodachi, Yanko Pompreco, when I was my no pace over fierce Wagua Seminole, Ewo, Ma Akumemusa Ba, a Bompire were yes to them, some Nakwaguas at the Tamudia, Manenso Bedia said, you see, my young woman, young real, we are see us at Temuda Cassiani Dura. Yes, my young woman will say, I think, young real, we are see her. Nedakasiano and to Yakoma. It's no we should have more penny. And Yama Rebecca, the first family. My sister, what to Modi Amakan of Wunda. A bompire with Yesunim Sabatuafi Kai Wome. A sister, what Tomsonko Edima, Dr. Kwame Che, his honor professor. I salute him and I pray, Heavenly Father, that you will reach out to him and his family, protect them, defend their cause, and prosper their efforts. Afemi bompire, the Maria Brule, a Rebri Shuba Franca, where to the name you are seen now, Kumebiemo, Reverend Nanaya, Safu Baby, I will be a Mura. A sister, what Tomsonko. Yam Shesef on Saturn so a funny yen you pass within a year, a real brain nara facusia here. A bompire, the Mam Gana Bay, your team Nina, Dr. Briffo, any addition kicker when and bompire with your sunimo, and a ma, a nipa, a goo, and a DM prison, any nipa, a guas pitime, Srawadom say, Maubasa, any kind of be so now, Enyan century and Fancusia here, and let the Mugana Bay episode in corner, you know, not in Shrew, and with Jesus. Nasura nini team obia wo tia wahedwa manedwa ma wo momfaso bie kwan show men wonyam de wo yare sane ade na dom no e wo Jesus dim adom a etontwente amen ehun kese bi ba me so okay because na minim senia me mama mo bedwen omo free aso na saada no so ye Sunday okay ye ka Sunday so ye da ese me kwa asore ma ntumi an kwa asore no ntema ehun bo me pan se
Inti ma me moba na se ebia na bibi se esi a. That's the first time because me tie radem honia almost suspect say obi tu ra ho ansa bibi sa si. Inti na minim se na meye ansa me pie. Inti e ba ne sa no na madam for na me se me no mo ba ye no. Mienu na eba dem honom inside ho. Na so me na me ram papa mo honom a me fa de ni adwugo ye. Inti me sansan ko ka kire mo se chale asem we na esi o. No say we na esi de ende ese wo kotogo no. Nti ese ye tu kwan. Nti o ka asa no na me so ehu ebo mi so meti ase. Ina me bo modi a ekoe. Uno mo kotogo no. Enya mu pie free mu no mu pie free dem ho na mo koe. No mu pie free na before me pie free dem ho no. Na me lock main door no. Na so main door no na omo agya me say me hwe efi ho no. Ansa omo aba. Nti omo lock omo anka so omo dan nti outside door no ya one keeper. Okay. Now so eno na me lock ya me de koe because minim say na me ya metu me akọ na minim say na ombe ya ansa omo right inside so. Nti me koe. Nti me pie ya no na me kuta coins. Any phones be de wo ho. Any sika. Because of say minim say baby I make on sika betu my bibia nti no. Yeah. Na eno na mekuta. Okay. Inti na madam fofo no so di mechi. Ina ye di pie. Satam no hwa sika unya o papa demo no na o ma me demo no. Na eye besen o hwa satam no. Okay, coins bebre. Coins satam 500 coin no bi no. Bebre pa. Okay. Na sisi ano just obisa no. Just obisa mam because sisi ano problem is eye be almost 30 million. Those time. Ya no man be din komo nyame yado mo chena no man be din komo pa. Be na so me free ho am ko en minim de esi mechi. Na de ntina coins nko a na de na o ma me adwuma o ye ne na coins nko a na ye de mana na. Okay, na minim me so na ye se me so ye mwanwa. Se ba ne se na coins si one corner sa. Ansa people so doors no e wo band. Ntene de me sa band no pa man jebi kura because of na manom wi no na yo ma sika na papa sika na minim ni pa ko sika na so na say omunia mo odem ba ko nti na minim ni pa ko de na say na de ne ye odem ho a congested ni bibia sa no nti na me so pese mi mpie ntem na aka akra Sunday time no so bedu a mo be free asori aba nti me yentem pa say me pie ntem ama my escape answer Sunday na nkasa omo efri asori aba nti eba ne sa na me yankasa me pie ene madam fofo no na madam fo baako enemy escape from all the group. Okay na ise mu je omo nkae no ho wo baby. Okay no baby he den so I say na omo twen nipa baako o twen no na omo ko friend wo fie na so sa madam fo no ka chem say yenko yembo mo de anko yensa wo papa esoje ni obe pay me sen we a obe den obe hu within any time from now. Intime mbo mo de anko my kai sa ankofo na aka na yenko nti enye peni no enye we madam fo baako na ode me ko nti ode me kwa kodu Accra ye fene sen Accra baby o mo fa Togo car no refi tudu ampa tudu. Okay. Nti me kodu tudu ho no na ono kuta coins no na me bomodin ehwe coins no half na wako Togo da me nko ho da me fa me ntu kwan poda. Okay. Nti me ono kire me tudu ho no a me no ko me nu kodu ho no say na adamfo no be chensi atrezi a den aba ho nti me bomodin na me ye den me nko ade a me mani bia no beje. Okay. Inti me coins ni bi eden e de gu ho no sisa de obef sisa bia because emu edu pa ina ode me call baby na ko sisa sika no e be safer me nim sika ni mu ye na ode me share car mu na car no tu ya inti me ko ni no kan ho de bi ono kan me enti onko na ko Togo no patwa ana otra car mu from Accra to Togo inti me kwa na wo ye mu nhihye na mi su o ma na no mo teka num no na ye mpanimfo
Emma nko ana memma ka ho na omo hwe omo a omo ye Ghana for ana Togo for ewom. And menkai na ma na omo take enum no. Menkai because na ma dwuni ni ani omo so. Ma dwuni a wo ma me so. Ma dwuni a me nua no ni ha so. Na so ade ha me ne se na minim sania mesa ba bio minim se me ko me mba bio. Ono so ka kire me se me ko a ba o mesmeba. Senate be meba. Nti me tena ka mu ameba be ko ni nia. Anti no na fofo na ene o hihye se obe kotogo no waje omo ho. Na wonko a obi afa ho ba ko afa ho out of the group na ode wo ko. Enti no so ani wachi anko no wo na nka wo ko ye den hefa na onim. Na me adkunti a me no me bomode ase me pese me ko ho ne se minim ade ebesi mechi mpapa so esojeni. Okay. Nti esojeni obetuma information bi a hwehwe me. Okay. Ama akwa affect omu nini a nti me so me ka che ne se de me de ese me tu kwan na so se omo dɔɔso saa wan hwa na sika na akwa kakra bi a me ntumi nkodu bebi a ompese me du hwɛ ma me fa wentwe me to de bi wo ho no ma wo ho enkoda no ya na ye ma omo ginsemu sa akoda ni sua na ye ntimi amfa ntete pen wura nkoda no na se omo nyini ba na omo prove stubborn a the way ye see react towards omo stubbornness no ana se de ye omo no kwan ye de omo fa so no eno so etimi ema nkora no scare won sempo no waye bibi waye bone de ewom se punish no nemom no waya mana ye hu to the sense akora de ba fie kura no osuru oba ne papa nchia no osuru oba ne mama nchia no osuru enti no ade bi wo ho no ma nkoda no obi wo ho a obeba fie ama ya dwodwo ne atete ne ya bon de ene obetena bonten to obi wo no ma opie no amantam a na oda so abonten 2 days 3 days ko nim se sada na amantam no ba fie ene wawu kura nkaye enti ne ne odo be fa ho atena fie atra bonten 2 days 3 days enkora ne so yesa no mame ka bebi nkyere wo hwe baabia ni hono ma desefie home sweet home emfa ho ne bone a obeye emfa ho ne de waye tia uni anase wo se efie de adifie den a bo wo fie kofie so otemenka na wo ya abofra wo ya akwada wo ya youth ono mame mo na ti wo to okoto adamfo nkyan a mesi home sweet home won yom be hye wani ya won yom de obeto tankuru wom won hwe be leo to baabi a ye de obekọ baabi a o mafie bio ana ye de obesi kam ne ya jawo se kutogo onko a to aso fama me nti na misu na madam fun se ma misu na bibia be okay na ba misu me du a me frɛ me ma me papa o misi me ni mo number o mitrim na so me ma me pe number na o mitrim no so okay nde wudu ha o de senate bia no sika no dɔɔso nti ubetuma ayeye me so na me so menye adwuma da in my life no menye adwuma da me akwara ketwa bi sa nti me ntumi hu sa na maye nti me ne kasa o back seat na car na ye ma na ye ko car no start say ye ko nti e ko no ina me hu e wo mechi say madam fofo no aba e wo car na echi ina omo ebobo boy na asum ne nyoma ina me de me hwe menim me hwe menim me peso mu hu me ina me de ko e enti mu di be how many hours o hwe asa time no car na straight car ana mu gina o baby de be we private car ti say senia Opel Kadett tete no enye trotro na bibisa car ketwa a ekosa ehọ na America no enye car kesi bisa antina elipe wo ye besen na wo mu B6 nipa B6 na wo okay enti mu nyina na mokọ ba bi fa ko ana obi ekọ ne ba bi na me de omnim say Togo after you cross border ne pe na eche say we do Togo nti Togo na car na ekọ okay nti mbomode an say okay and say ade and me do Togo wa ahwe de meye nti me sika ekuta me na me say sika kese pa se na minim sikanim nti me say sika kese pa because sika me hu ya yes sisa edbe sefa no na me hu say ndie sa de ndie sika kese pa nti endorse for me say mo na so 10,000 sefa no sa okay sefa bako papa kese no ya sa bebre be bondo bako enso kra na no na nkọ ba bia sa time no na nkọ ba bia nti na minim say sika kese nti ekodu ho no ekodu border ho no ina mi rem
Mire mu na your friend say omo Jimmy your friend is tip kakra senior omo ji obi bi sika kakra senior metu me room. Okay, nti no wo catch omo say wo ye school ni ana catch omo say wo ye den ana omo musa hwe. Me catch omo say pese me kotogo na me country border honom no. Okay. Nti bi mu pese omo fa me fa nsu ase. Nsu ase sesen. Ti say omo wo other way a omo be fa. A omo fa border. Okay. Ebi so ebe fa boat, ebi so be fa we na ase, ebi so be fa border ne so actually bribe. Na kodu okra so. Nti wo fa hen? Me no me fa so. Okay. Me fa so me kodu ye no ina police ni bisa me say wo ko hen. Na wo papers when then eche say we tu kwan. Na me say o onji we kakra. Nti onu kuta ye no o ma me fa we no so wan bisa me hwe, wan bisa me bibia o se fa besen fa akọ. Say wajinti no besen ko 10. Ina me ko nti me ko. Baby anyu yo. Me ko na me du border na nkofo bisa me nti wo we sika obesesa na wo me mfi obia me de ne se car na me ko shemu ina me kan se on fa me ko hotel. Okay. Nti ode me ko hotel e wo asigame ho a udru usikro akọ so na asigame. Okay. Just around the border ho a. Okay. Sa krono sa na efre no asigame. Okay. Nti me ko du ona ode me share hotel bi me ebe omo soldier military camp on site. Okay. Nti ho na me ko tenae. Okay. Nti me ko tenae no ewumu ana metua sika bi ketuwe bi be sefa bi na de amomo baby awda no baby ameda no anope bi ana makwa kotua. Nti me da ho be 1 month 1 month niemu no na me da ho ana se me sore a metumi frɛ driver no ebe fa me driver no hu no he. Okay, me catch hotel for say me here driver. Okay. Nti omo fa taxi ya ma me. Okay. Sa taxi me na ya danfo. Okay. Nti de bia no na me frɛ no me to phone. Ina me san so 1 month a okodi e wo honom no satam no na ehefa na osori a okope okodidi hotel ho na odidi na osori anopa na eho na ohye ana o baby ana driver ne de ukọ. Na me che say 1 month na me no me tena ho no. Driver na de me call rounds. Nti ya say anopedu a. Wo kire baby abekọ ana say ono ana de ukọ baby. Okay, me na me wo kire say me pese me kọ ha. Me kọ baby ti say. Eno na me ka no. Okay. Say o pese satam nyina na onim cigarette ne nom. Pacho na minim nom. Wonim wi ne nom. Na onim ma so pe kakra. Na mba no so ya mitumi frɛ na omo aba hotel ho. Na omo Togo honom no. Na omo na metumi afa bi na so ya na me protect me ho. Omo cramp omo mpese wo bekɔ no rosa. Omo pese wo protect ho ansa. Nti problem ni say wo 32 years that time no na wo hwe a wo mfie be sen 2005 15 years back 15 years back that's all best 17 years or 18 years na me wie technical school in 1 year. Oh, I see. Nti during the second year no of my technical school na saade ni see am do 2 kwan ko Togo no. Okay. Nti na 2005 na me kai eja na medu. Okay. Nti ya say me wo taxi ni mu na say me pese ti say anopa bi say a na me sorry a eduane kra anya ready sa e say me pese me pie ntem na ma frɛ driver no me frɛ driver na me tua booking of the day na ma tena car nim na me kire ne say yan call rounds me pe baby a nkofo wa metumi ahyehye kakra nti saa de no ma me ekɔ cemetery first cemetery wo Togo ho ye wo first cemetery ho amusie nti cemetery no bo se nkofo endwen se nipa na ewu nti no sese nti obia tena cemetery no so we no so me kra so mitumi tena so. Okay. Etumi ehyehye eye bibia wo ho nti true that mitumi se wo tena ho na ebi mu kutetuo omo ye tuo ni ye se na ombetumi akọ baby omo pepa tuo ho omo pepa tuo omo hyehyehye nyoma bi sese nti kwa na esuru aba omo no se ho tesen na mse ho ye ombusaw ewo den kasem twi kasa shoemaker for doors ho. Okay. Cemetery ho no pa nti ema adamfo a me ne omo
a boy and shoemakers. I see. The shoemakers no more. I'm so want to send. Almost all my hustlers a bit free Ghana near day. Ghana for those who crown okay. Yeah. Now so I do me a shoemaker. Shoemaker, yeah. That time they didn't also. And see, I don't focus on Kotogo or Koye, what do you call it? Cote d'Ivoire near Abidjan near there, near shoemaker, and I'll cover Abidjan, yeah. Into shoemaker, boss, your boss, you were saying, Quite yeah, Twasso. Into shoemaker, Nemuno, Omoyano. Sometimes me na muska, say, oh, we a nice boy, pound, Bibi Aboko, and I'm saying, no, oh, okay. Na then I'm out baha, and I'm so per se, me jiji meni so kakra nti me pe row bi ahye. No I'm so okay, G. He say, omo de amame. She say, I say na mebo ahye no. Any problem, so a stroke bomb. No I'm say, and the oba be chen o ha na say den. Na wo ni ma de we e rap na o say o pese o share de we. Na o den e ho. Ana wo ye school ni ana den e ma oba ha. Nti eba ne sa driver no etumi escort me ba ho because me man sika pa. Nti o tumi spend time no chance say oh o ye menua munja no onye nipa bone ana bisa. So mo betuma ya ma na ma watwetwe a me ne na eba e. Na ma twetwe sa nti me twetwe sa bo nse na police for aba ho scatter. Nti scatter no bo nse na ya chichi nkrofo bebre ni se me so na ya cheme. Ya cheme sa na ma twa sika bi na mo agya me. Togo ho. In Japanese, me nim within that 2 days na me wo ho no. Enumre no, ye bo 9 o'clock na driver na say koda. Na me nti ase, ye nko drive. Into the whole day na me ankasa, me ne driver no na ye den. Te say mama was spending the whole day. Na me tua no. Nti Japanese no so feel comfortable because when him said, nti end of the day na wunya. Nti ahe onya bia na ma de ama no. Nti ono so hu se time we am we nipa nante wo ha. Sa na e military camp area be a hotel no won. Nti me fa kan na se I say me ko pe ma me hu se police for soldiers for omo ka kese mu. Omo kute nduadua nkese. Na omo nchew ombe bo nti mo ka ni mu ana me hu se ye bobo nkrofo we abrewa kra. Enye se be man kwa ye born 9 o'clock ye be bo sa say memo bia nanti military area be a president for no one na asigame no na me su minim sa police for no me TikTok pa we on be bo pa omo nchew omo be bro no be bo on be sibamo pa me kai the Ashanti regional police commander DCOP Duku ni nua baako no cameraman friend da se buru na okopina ne so ohye okopie mo Togo pa ma Ghana fo nyina na yie se ya bona manawu o mako program ho wa okotwa camera wa team okopensa no ana me se okodi ane mo nsem Togo de sa TikTok men no ombesiba mo pa obo say yes bibi o wiase nti omboda me de omambo me because driver no na kire me time a say yeko nti every time cry sometimes 1 minute to that time no so that was my first day nti me kwa me say na ya bobongu wo ka mu dia omnim say ka na eko nti omumbo na wona time nyina na wonto ma me nka wonto papa nka wonto na fofo na nka nti na ho ye o sen me dia ne say mato radio kakre CD kakre bi wo friends CD a was stand any remote control nti enumedu a na me bo Westlife na mada ewo impano so na mitie cruise eba ne sa na mera ho na me kai kan nwoma bi kaka nkrasa na so na mi so se me frem ma me papa youfu exuberancy because of senior ade ni see na ewo meni so to say video because menim senior on be rad them ho on be kwa ko hu na o mo ho se be FCI o mo main gate key no kra me de koye int menim senior on be rad them ho sa da no ina menim senior o mu hu dan na omo be fele nti me de na minim say bia na bibisa heart attack betuma chi obi ana bibisa because omo believe say bibisa betuma si ana na ko omo believe say ka omo njame wo dem ho sa Togo ho na okoi 1 month audi ye no okwa amanem den ne to ho no ma ore ho pa ka fie say kame maame wo ha kam papa wo ha say ye ma afa say ye wi na okonom drugs no ana se mpo no pie na akoye ne mo ho sembi wo ka fie pa say kame maame wo hankasa de we entome papa wo hankasa de we entome
Okay, bibisa. Make I say I rehon kwan echin because me di 3 months for her, man di 1 month. Now so during me 1 month na me di hu de call Togo bia. Okay. Ina me copy we after 1 month me to me rap me ankasa me we no. Me to me ya ade ameye. Obia supermasem na me su sika no short. Ema me call stadium me to me call Togo Star for mo no. Me call father fu bi me person me boni din or Togo Star sisi ano wakọ pension ewo Turkey. Okay. Na ono na face no mene no ewo ho. Na ono afi no ya je no as a star. Okay. Nti misika sani ni ano ono na no ye de obobo pa o Togo Star. Okay. Onye se oka team so na oka Togo Star for no ti se na Black Star no. Okay. Nti ya se obobo la nkofo hwe me pa na se no osi farm ne se na me osika pa nti otumi no obo Togo national team. Okay. Nti eba ne sa no na mi hotel sika no sa no me fa na adamfo no ono so ontua edan ka ontua bibia eduane ko obedi kwa ontua ho ka nti ne ho na meda me sore so na medware na ma bibia eduane ba na edi so okọ training na me no ko nti ema me feel comfortable ho san kakra ina me hu se misika ni asa say na meba back to Ghana. Me frɛ ma me ba kumpo se na me fere minim se me frɛ obeka se ma me mba fie mpo. Hwɛ minim eye state sese waduru. Wodwen se de abusua po ukofie mpo aye nyo. Hwɛ obia ni hono ma obetime tu ne nso na agu. Afa sebe nwura e de ahyem. Se unuanya unua no. Enti wo se obetimi obi betimi aye ade ama wante se wawaye oya ofo temenka oya akoda won so temenka watu akotana wadamfo nchen esan so mutoma obi dinti esan atade bi on be hya ma obi ahye nti esan ba bi on betimi di wakonti osi fie nye oso maame yekolo oso papa yekolo oso ofa bi yekolo wante yekolo wonim so ntunamfo nanim so ekwan bi ho etene wodi pada se ne ani so na wie ni owu akwan. When say we enjoy now, we enjoy life. You for as brancy. You want to explore. One share ya so fifi friends friend ya si pia hu saman. Obaji wani so. Obaji wani so. O ma tifi o papa tifi obusu afo tifi. No waji wani so. Tobo wate. Tobo bendi wadamfo achi e mane na ada. Many wadam for chimani emuntu na mo bia na wieye no wan hwe a obenu ho hwe ochina Valentine Day obu for the first time obesmoki for the first time obu for the first time omatoto nsa agu fridge ma for the first time obesua se de se no monsa obi na oba bia keka omahyehyɛ omabato ho se nyambo ochina ombehwere adwam wakase china de die besi misraw odofo wonim die besi o wonim die besi ana montu aye tuoi aye steps wo pagya onan e de asi wanim no wonim die okotia so ade bi wo yehu na ani nanso die tue mu no yenim yenhwe bibi o yemu ya brabo ye abrante to aso intina miniska no me bomode ase de mekọ akwa currency se misika na yasa akaka driver no bakra me chene se challenge de wo de kosimi ohana sa boga yemre na me hu so adwire me na misuro so na sata no munyina nim se wo ye Ghana ni wo fri Ghana na ba na se wo ni se boga bi na otiatom no mu se boga bi na betiatom a che o ye na no aboti no debi na minim tibo na mo time de na me more down cut na ma no so filiu Togo for ma no and na se wo na wo skanti no wa na oba akopɛ o munti no wo sikanti no ombe pɛ wasem. Okay, so obi a ma okro no da debi obi anka en na me ka kono na problem ne se tama minis kan nti no me ma driver no etumi kosi me se okay besin na fa me ko bebi a wona me ko na me ye you know na ko ye wadwuma I no beje me na nia me na ka na wa no akogya wasi ho akogya wasi ghetto. Okay, na ono ko a
na me no metina o menya adwuma bia fita ma me ba ho no ina me kai say minim adwuma o minim phone ye na so na minim ye sometimes no me ya na say na nkofo person mo bo me ana bibisa na so na sa talent no e wo me mu pa very very much talented on that nti ma papa bia of advice me say hotel na utua no ina driver no sika no de man no boy diun na sika kese we no de ama driver na kan so sika se mpo ma no se na etua o ina wo akoko ma ni sika se next time en fama no bo mo ya se me na me ka cho se na eje na mu so ya ni papa na me se bra but you bet ma bo ma rent ana na me nya baby rent no so cemetery no ho enim echire kakra bi no house bi wo honom landlord bi wo honom insa landlord no na me call ne nchen okay ina me ka chen se pese me rent inti rent am rent ni ana minim se ono so oteki cocaine okay landlord no ono so ye junkie man ono so ba cemetery one so on ba first one your first and second cemetery okay inti second cemetery hona ota eko okay nti nipa no bolan say we dia woto bibi kakrama na untua no kra rent kra obetuma apen ama within 1 week kra na ha na obesan ba bi na chese ode beji aduro ode bedi drug pacha ode chese untua ne ka ode beji cocaine me pacha akobi okotwo ba akodi na wanto na manwu na aduane so na akobi abeto nam na nam se ye nahi so ahye na tade kama to twe ya taigu na tade osi kafra osi hwe me de ginam eti no no de ode drug cocaine okay tenants for no nim sa sometimes sika sa no mama no bi no da kwakodum sa de no ntimi so me buy no mo kire me sa tricks no okay ntimi so mu ana osi me koja no na makwa koja no na o kire nkofo madam fo me bani ono so oyekoko nti obi a believe say ne ba penin bi na waba okay ina oba besra akọ sometimes ihana na se ombe bibi mami wo fie ho a ti se me pese ombo modern se obe kire me baby akọ nyoma bi ti se fon ho nyoma ne sa nyoma no na omma me akola bi mami fa no nko nini anu meko ho akọ hwehwe no okay mko hwe na se me hu na fine nti saada no na ono so ehyi cocaine ni bi nti no meko ana otwe na ono no de gu atremu na ode candle anane amada ni nsuo na ode bibi ti se straw on fan ka atremu na so ba ma wusie no otwe egu ni mu ina metina wa na mehwe na mesumi ma de kro on fani eno ni chase no omu chase no egu ade so sa na ode ade be se straw na ode twi omo de matches ne hyiase ompa matches no mo de so ase sa no mo di so sa na that was my first time me hu sa ade no bi na ade no na hwiam say perfume ade na hwiam say perfume nti hwiam say perfume na me so me hu say ade we de minisika na nse na nka minyanka maybe no say hey then how menko ho kra onu po e ka chensa ma menko ho onu a o twi sa koken ka cho se menko ho kra anya de pa na me minjai ma me ndwen ho se meko na me wi ne me jotin de eye nche de metuma eden asema onu ka che onu no ye fancy ha